Meghalaya Public Service Commission kala Kular ban pyllait ki marks jong baroh nongiakhun ki eksam Meghalaya Civil Service hapoh ka kynta hadein jingiakhih jong seng Khasi Students Union kaba dawa ban jingthungkam haba shai. Yakani jingkular la khlei do chairman ke MPSC ha Jingialang mat Nongialam KSU hynne janmiet ngi pyllait. Kimat yakran balabu jingtho jong Jingialang balaya soida baroh hun kala ong ba ke MPSC kala menjur ban pyllait ki marks jong baroh nongiakhun ki exam ki balaya khun ke MCS prelims examination hapoh ka kynta. Ke commission kala Kular rup ban penmi ka answer ki kentup ki answer ki babakla bat ki bala penben lembat ki lightly ki jingkli ki babakla haringkat ki jubab ki badai hapoh ka kynta. Ki baklai tri ki jingkli ki bakla MPSC kelah kubur bakal sekolah paidbah apa syed masyar benda kaba ikran sepang kata ka jingkut jing subah kan kena jing syaliang batburi ya dawa banyak kimat jong di samla dia pun eksam beni paidbah nang ba itu samla ka tristom bola polis tom miet na basgi kin hun museum katno kiyo ya kata jing penkre baje kun exam jupi na kaliang jung chaman juga PSC ulok kubur hapoh opsau kynta us premi paidbah itu timak jung kisam la puli baye kun ya kene exam la kalong MCS bat kumtar terter dan juga jongko MPS kadang KSU sama pemi hau attachment ajar kat kendai kadai iwai pun aksan andrei rasdang ban penkelar kumbai iwai pun iwai san ya kani nakaliang ucaman long nomla ban rai marwai akti cisngi asngi kisa syong ke meeting ban penbat ya kini barngem kuak pepemi pertas semen da kumbai bakelle da kumbai kaniru nagliang ucap kemi lenti bak MPSC kan sa penbat ban nagliang seng nang ya kemi lenti ban ngi bodian ban ngi kemi lenti bakandan kajing penbat ke belong baik lenti ba penhun pamnya KSU hunrai ba penhun ya kitu kisam la la thap ba yakun ni kena exam